igice cyabo cya 14 umurongo wa mbere gushika ku wa 3 haranditswe ngo ntimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye mwizere imuhira kwa data hari amazu menshi iyo aba atariho babibagiye kuko ngiye kubategurira ahandi kandi ko ngiye kubategurira ahandi nzogaruka kubajyana iwanje wahose namwe bari kuvuga tulikuwa na wala wiki ya mbele na iliani hayo ndio hivi kwa kuhakikisha bona azaloni kuambia wiki itakayofuata tukitoka ingine wote tutoke arakira ati ikurikira ivuyeho bizokubutunga hapa ndipo nilipewa haya ahali waherewe kana majambo ndio ninaweza kusema kwa kweli kandi ndio kuvuga kwa kino gitondo. Amen. Naamini Mungu atasema nasi kupitia neno lake. Tulizeye Imana izakuvugana nawe biciye mu ijambo ryawe. Maana sisi ni watumishi wa Mungu. Kuko twebwe turi abakozi b'Imana. Imana yaraduhamagaye. Kandi Imana itubwira kuba akanwa kayo. Jewe ntabwo bamvise ku Mana. Kuko Imana ni ibyigwa. Amen. Ili nalo
sikutaka nilitoe. Ili jambo sitashaka kuitanga. Lakini Roho wa Mungu alinisikia. Maana yeye ndiye anayejua. Alipoongea yeye yangu ile kulifunga huko asilibe. Ndio nasema matumaini tunayo ndani ya Yesu. Ndio ninaenda kuambia. Kujikusanyisha wewe kuna kuingiza ndio ndivyo muri Yesu. Matumaini tunayo. Ingiza ndio ndivyo ndani ya Yesu muri Yesu Kristo. Maongezi ya Yesu na wanafunzi wake. Ili yakovyuma ni Yesu na bigishwa bibi. Alipowatazama ndani ya mioyo yao. Amaze kubitegereza mu mitima yao. Akaona wote wamefadhaika ndani ya nafsi. Atawaambia bose bacitse intege. Walifadhaishwa na nini? Bega bacitse intege kubera iki? Kwa sababu waliambiwa kwamba wao wanaenda kuwapata. Nuko wabyo makuru yuko na Yesu agiye kubasiga. Walikuwa Yesu wanaenda kutoka rudi mbinguni. Alikuwa Yesu agiye kukubaho aduze. Kwa sababu Yesu alikuwa ndani ya mioyo. Kuko Yesu anawaambia. Alipowatazama amaze kubitegereza. Akaona ndani ya nafsi wanafadhaika. Amaze kubitegereza mu mitima wanaokuwa barigani. Walifadhaishwa wengine. Bele chabatebika. Zaidi ilikuwa faida zao. Kuko ikirenge ngao za nyungu zao ubao. Siku moja Bwana anaitwa Petro. Umunsi umwe umugabo yitwa Petro. Akamwambia Yesu. Akiyamwambia Yesu. Bwana nimeacha vyote. Nimeacha vyote. Nimeacha mke, nyumba na watoto. Naacha umugore, inzu n'abana. Hata maisha yangu kazi nilizofanya nimeacha. Ubuzima bwanjye n'ibikorwa byose ndabiheba. Sasa nitapata nini? Mbega nsoro miki. Kwa maisha yao. Ubuzima bwao. Walimuona Yesu kama mfano wa Israeli. Baba yuko kama Yesu mwana wa Israeli. Lakini Yesu akamwambia, aiko Yesu akamwambia, aliyeacha nyumba, mke na watoto. Na waati inzu chama mugore na sipo sinishimo baraki. Akazoishuku shumenje. Ichambe, katika mwangu huu ichambe muri nasi. Katika usima wa milele. Itakabili uzima wa milele. Akamfuata Yesu. Petro ambikiwa siku moja atalipo. Atamenya yuko musunga zoa kigeo. Yohana na Yakobo mama yao waliwachukua na wale watoe mama yao asema watoe mama yao mama watoe akawapeleka kwa Yesu atawatoa kunani Yesu akamwambia Yesu akirunani Yesu na kuomba katika ufalme wako na kuingiza ugani gawe kama watoto ukipata wana wanje babiri bado mtie kuume unge kuzuru kupata mshia ile kutie kushauri kusia iboso sasa tuambie Yesu Hallelujah.
tunashobora kuboroga, tunaweza kuangaika, tunashobora kuhangaika, tunaweza kugombana, tunashobora kurwana, tunaweza kuingia matatizo, tunashobora kwinjira mu ngorane sababu tujue kubera ko tutazi matumaini ibyo dufise muri Yesu. siku zinaisha. Iminsi yahera, Niliambiliwa kwenda kufikwa nabwiwe ubutumwa yuko nzoja kuvuga ubutumwa nanjye, na ilikuwa ni kilini, kandi hakiri bali nilikuwa kuchukua, umuduga uza kundora, na ilikuwa ni matanga ambayo yuko ndani, kandi hari kukiriyo aho muyashikanye, wakanipeleka batwara aho hantu, wakanifikisha. bamaze kushikanaho. Swali ya kwanza nimekufa, Ikibazo cha mbere nabajije, nani amekufa? ninde yapfuye? Wakaniambia kuku wa, Bacambira tukuntu wa hano, nikasema hii nyumba ni yake. bati none iyi nzu ni biwe? Wakaniambia ndio. Bambira ati egome. Alikuwa anapanga kuku anapanga, Mbega yarapanze cyangwa yarapanze? wakaniambia hapa ni yake. Batubwira ati inyubako ari biwe. Wananipeleka, Batabantwara, ilikuwa ni rafiki ya koka. yari mugenzi we w'indani. Hiyo nyumba Iyo nzu ameijenga kwa gharama milioni 10. yayubatse ku mamiliyari igari na 18. Akaniambia kwa sasa amekufa, Acambira yuko yapfuye, anaacha kama pesa milioni 100. acavuga ko afite amamiliyari ijana muri konti. Sikuongeza kusema, Sinasubiye kandi kuvuga, maana hapa leo mambo ya kuanzisha apana izi mpamvu zo gutoratora. mpango wenyewe. Ubwo iyo nyubakwa, Unajua kama gari nataka kuingia, maze umuduga ugomba kwinjira, mpango wenyewe unajifungua urugi ruca rwikingura, na ukiingia inajifunga. kandi imodoka imaze gushika urugi ruca rwiyugara. Nimeenda chooni, Narinjiye muri toilette, hata wameniambia nipaikae milele kwa sana. nabo bakavuga ndikurinda aho nari ngaho. Sasa choo ambayo yuko na saloni Ndio wanasuka akazi wasuku wengine kabisa saloni hizi na inaangalia hiyo wavio bakari hapo huko ndio kupiti kizitiro ile ndio ndio kwa kuniacha hapa nikae. ndio sika sana niko bila. Mimi naweza kufunga mkono akisema tunaweza itika bado. Je, unashobora kwimuka kukore n'abana? Lakini aiko wananiacha kabisa, lakini baada ya kufa Akiwa yuko baada ya kuisha akiwa yuko jambo linatoka hadi ndio kitu kama wengine watumaini hayo ni nini ambao wanatarajia kuongea ndio kitu cha mwili na Wakristo hata kitu matumaini yao, lakini asubuhi ya leo wanasema ishuwe matumaini tunayo ndani ya Yesu. Matumaini yetu sio hapa duniani, matumaini sio vyeo, sio vyeo, sio heshima, lakini tunaingia matumaini ambayo tunatarajia kuwa siku Yesu atakuja. Matumaini ya kwanza tunayo duniani sio kwetu, kwetu ni mbinguni. Matumaini tunao kwamba hapa duniani sio kwetu, lakini kwetu ni mbinguni. Wanapoenda mbinguni, kama waenda mbinguni, huwa na matumaini kwamba siku moja mambo yatageuka. Tusomewe Filipi 3:20. igice cya gatatu umurongo wa 20 handitsweho weho iwacu ni ijuru iyo twiteze umukiza atasohoka we mwami Yesu Kristo. Paulo anamwambia watu wa Filipi, Paulo yandikira Filipi, anawaambia kwa maana sisi arababwira ati kuko twebwe watu ni mbinguni, iwacu ni na mw'ijuru, hapo mbinguni kandi aho mw'ijuru ndipo tunatarajia wokovu. niyo twiteze kumukiza. Matumaini tunayo ndani ya Yesu,
ari mw'ijuru. Duniani sio kwetu. Abisi si wacu. Hata dunia itutukie. Nabo mw'isi botwara. Hata tusimame. Nabo tugora. Hata tukose heshima. Nabo twawitswa. Hata tusarauliwe. Tukenge. Lakini tuna matumaini ndani ya Yesu. Hata tunapisi jizi Kwamba yoye. siku moja Kumunsi umwe. tutaingia mbinguni. Tuzokwitira mw'ijuru. Mbinguni tutaona. Kandi mw'ijuru tuzoba. Na hiyo ndiyo matumaini Kandi ivyo nivyo vyizigiro. ambayo wokovu. Ivyo nivyo vyizigiro Abakristo dufise. Lakini matatizo, Ariko ikibazo watu wengi hawana matumaini. abantu benshi nta vyizigiro bafise. Siku moja Umunsi umwe nilikuwa mu mafungo ya siku 3 nari mu masengesho y'imisi 3 na tulikuwa tuko na watu wengi, kandi twari kumwe n'abantu tulikuwa tunaomba twariko turasenga kama mapande ya saa 6 nko mu masaha zitandatu nikasikia usingizi cyangwa usingizi mzito, agatiro karemereye nikafunga macho kamugara amaso kama kufunga na kufungua, amwe no gukubita urugohe nikaona toka ndani ya mwili, cyangwa umenga mvuye mu mubiri niko ninapaa, cyangwa ndiko ndaduzwa nikafika fasi, kashika ahantu naona sikanyagi kwenye ardhi, mbona nta uyoye ku isi lakini niko mahali pasi, cyangwa uyoye ahantu heza natazama kuna maze kwitegereza hirya no hino niko najiuliza, nariko nibaza hapa niko mbega kandi ndi hehe wakati niko piga maulizi, igihe ndiko nibaza nikasikia sauti na cyangwa isi rivugana nawe wakati niliita, igihe ryamamagara nikageukia, karahinduka wakati nimegeukia, maze guhindukira nikaona kama umuntu amekaa katika kiti cha enzi, ayicaye ku ntebe y'ububasha amejaa utukufu, yuzuye ubwiza bwinshi nikaona kama sistahili kumtazama, cyangwa umenga sibirera peke kubwira yangu nikashituka, aongereza agapfukama maneno yote yanayosema amajambo yose aramubwira anasema ninapiga kichwa changu, cyane yavuze n'induru umutwe hasi matumaini tunayo, ibyizigiro maana bifise siku moja yuko umunsi umwe tuzoja mu ijuru kama mpendezi, niba ukunda Yesu kama umeokoka, niba ukijijwe siku moja umunsi umwe utaingia mbinguni. tuzokwinjira mu Hayo ijuru ndio matumaini tunayo, ivyo nivyo vyizigiro kwamba bifise siku moja yuko umunsi umwe tutamwona. tuzobona Yesu. Haleluya. Wathesalonike Abitesalonike wa kwanza 4:16. Abitesalonike bamerekana Paulo kimwe anazungumzia kuhusu Bwana. Paulo avuga kuri izi nkuru Anasema parapanda ya Bwana itakuja. aravuga ngo inzamba y'Imana Na izovuga waliokufa watafufuliwa. kandi abapfuye Na bazozuka sisi tulio hai kandi natwe tukimaze tutamlaki Bwana mawingu. tuzosagarira umwami Yesu. Siku moja niliota, Umunsi umwe nageze kuri naona parapanda inakuja. mbona inzamba irovuga Kati imelia. igihe yavuga Kitu kilichoniumiza, ikintu cyababaje niliona watu wengi wamebaki. nabonye abantu benshi basigaye Tena wengi wamebaki. kandi abenshi narabamenye Wakati parapanda inakuja, igihe inzamba yavuga nikaona ninapaa. cyabona nyakure mu ijoro Nikamuona Yesu. cyabona umwami Yesu Wakati nimemuona Yesu, maze kubona Yesu nikajaa. kuri icyo ruzuka umunezero Nikaona niko ninasema, cyabona niko ndavuga ninaenda kusahau mateso agiye kwibagirwa imibabaro ambayo nimepata. nagiriye muri ino si Acha nikwambie, reka ndakubwire hii mbili tunayosema, iri juru tuvuga kuna siku tutaingia, ari umunsi tuzokwinjira kuna siku tutaiona. ari umunsi tuzoribona Haitakuwa ndoto, oya izuba riyerekwa itakuwa ni maisha. izuba ari ubuzima Baada ya matumaini kandi ibyo ni byo byizigiro tunayo Yesu. dufite muri Kwa Yesu siku yuko umunsi umwe tutaingia. tuzokwinjira mu ijuru. Ananikia watu wa Galatia. Galatia Anasema enyi wa Galatia wote, aravuga mwebwe Bagalatia b'igicucu nani ameona ninde yabarose Bwana mmeanza kiroho kuko mwatakuye na kuzimira leo mnakuwa kimya. none uyu munsi musozera Anazungumzia habari za Yesu, ariko aravuga inkuru z'umwami Yesu akiwaambia macho yenu yameona atuma amaso jinsi y'ibisi Yesu alivyogeuza. Yesu yababwiye kuza Leo watu wengi uyu munsi bamwese wamechoka uyu munsi bamwese na watu bamwese wanaenda mbinguni, kandi bariko baraja mu ijuru lakini nataka nikwambie
wakati niliokuwa igihe nakizwa na wakati Yesu ameniita, n'igihe umwami Yesu yampamagara, watu wa kwanza wamenivunja moyo, abantu ba mbere banciye intege ndio watu wa kwenye kanisa. n'abantu bari mu mashengero. Na hapa ndipo na watu wananijua. Kandi abafite benshi banza Na tumetumika nao. kandi twarakoranye, Leo wanajua ushuhuda wangu vizuri. kandi bashobora no gushigirira nabi. Lakini pamoja na hayo, Ariko hamwe n'ibyo Yesu amenitia moyo. Yesu yaranezeye, Akanitia nguvu. Yesu yarashize Kwa sababu matumaini ninayo. kuko ibyizigiro mfise. Unapenda kuingia mbinguni. Nshaka y'umunsi Wangapi wanapenda kuingia mbinguni? igihe nshaka kuja mu Tunaweza kupigia Yesu makofi. Kwa nini unapoteza matumaini? umaze gutakaza ibyizigiro. Kwa nini unapoteza matumaini? Kuko iyo uratakaza ibyizigiro, Jitie moyo. ntiwiteye intege. Kitu cha pili, matumaini ya pili Ibyizigiro bya kabiri ni kwa sababu siku moja tutamwona Yesu. ni uko umunsi umwe tuzobona Yesu. Tusome Matendo ya Mitume 7:53. Dusomere igitabo cy'Ibyakozwe n'Ibindi 57. Ariko Stefano yuzuye umwete yera ahanga amaso mu ijuru abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze mu buryo bw'Imana imbere. Soma Ayubu 9:25-26. Igitabo cya Yobu 9:25-26. 9:5. Yobu igice cya 19 umurongo wa 25 gushika ku murongo wa 29 n'abisoko. Ariko jewe ubwanje yuko umucunguzi wanje ariho, kandi ko ku iherezo azohagarara ku isi, kandi urugomo rwanje ntirwamara kubora. Uzobona Imana y'isumuri, uzoyibonera ubwanje, amaso yanje azoyitegereza, nta wundi nzoraba. Umushaha wanje ugererewe n'inkuba, ko muvuga muti ngo Amen. Amen. Biblia inasema hivi. Biblia iravuga ngo Ayubu anasema Yobu aravuga ngo ninajua ndazi mtetezi wangu yuko. Tena siku moja kandi k'umunsi umwe atasimama azohagarara tena watu wote watamuona. kandi abantu bose bazomwitegereza. Kitu ninachojua Icyo nzi siku moja umunsi umwe matumaini nayo ibyizigiro mfite nitamuona Yesu. nzomubona Yesu. Haleluya. Matumaini tunayo na Yesu Kandi ibyizigiro ni dufite kwa sababu siku moja nuko umunsi umwe tutamuona Yesu. tuzomwitegereza Yesu. Yesu tutamuona. Yesu tuzomubona. Biblia inasema Biblia iravuga ngo atachukua kitambaa azofata igitambaro atatupanguza macho. azokuharagura amarira yose. Hiki kitu tunapenda tukisema. Iki kintu ndavuga kukivuga Ndio mtu msimu. kuva kutara y'umuyobozi Sijawahi kulia nta munsi n'umwe ndarira baba au mama wakipanguza macho. ababyeyi banjye ngo bamaragura amarira Kwanza nilisoma kwa bahati mbaya. kuko cyakunze mu mahirwe mabi. Ukilia kubaya mbele ya mama ulikuwa ni kofi dogo. Iyo nizi nabi imbere y'amarira ni igikopi gikomeye. Lakini ninaamini siku moja Ariko nizera yuko umunsi Yesu nitamuona. Yesu nzomubona. Haya ndio matumaini. Arizo tizi Wanatamani kumwona Yesu. akeneye kubona Yesu. Hawa wanakitia moyo. Abariteye Hawa intege, wananitakasa. abariyeza, Hawa wanachinda. abaririnda, Wanajiepusha na tamaa za ulimwengu. abarikwega n'izindi, Wanajiepusha na anasa za dunia. abarikwega n'ibihimba, Wanajiepusha na baritandukanya, kila kitu. baritandukanya n'ibindi Hawa byose. matumaini. Kuko bafise Baba ibyizigiro siku yuko moja umunsi umwe watamuona Yesu. bazobona Yesu. Inapaswa kujilinda. Abisaba yuko twirinda, Inapaswa kuchunga utakatifu. bisaba yuko tuzigamira imbere. Baba siku moja Kugira ngo umunsi umwe tumuone Yesu. tuze tubone Yesu. Lakini watu wengi wote Ariko abantu benshi shetani wamepofusha macho. Satani amaze kumubona, Shetani anamwangia tamaa Satani amaze ili kubona wasimuone Yesu.
Kutoka mwisi si wanatarajia kuona. Mwisi tumekuwa na Yesu. Leo tunahubiri injili ya salama. Uyu munsi turamubutumwa. Kuna siku hapa arusi leo itaenda sana. Hizo siku haona. Tunapenda dunia Abakristo turakundisi. Abakristo turakundisi. Sawa kama dunia twarabaze tukaganya uko mwizakari wacu. Turafise ibindi vyizigiro. Bari ni shetani atufusha. Kuko satani amaze kutugara. Leo shetani anatumika uyu munsi satani karakora kwa shuwa wakati wa kufusha. Tukazi ukiye sio chama. Biblia inasema iko Biblia yavuga wewe kujitakasa. Kwa Yesu. Wewe kujitakasa. Kama kujitakua. Endelea kujitakua. Watu wanatafuka. Biblia yavuze itakusaidia kumeza bisoko mariki pale umusore kukizo maisha ariko ubuzima bwawe itakusaidia bila kumariki kukiye kako itakusaidia bila kukomea wasito kuona wacha itakusaidia tukulaze tu kumariki hata kupatia kurudi wao itakusaidia kwa mwezi kurudi kwa mtu watu wao watafia chukua Yesu atawisiga ukaza mahoro Biblia ariko Biblia avuga ngo bose bakiranira ngo azorira musarikigirageze kandi kuko azotitara hari umwigeze kunyaga amarira kandi mbere yarose dushi lakini siku moja ariko umunsi umwe ikambiriwa niyo izurubiro cyangwa yuko cyangwa namaze kunyaga byinshi cyane gabihuza nawe iyo nshira iyo nzira tuganisha kama nataka kumwona Yesu ushaka kumwona Yesu hiyo ucha muri iyo nzira tugawe iyo nzira tuzobona Yesu kabisa leo akisema leo tubishwa kwa leo kuzima sisi wao ukiwa amaze kugambirwa barakudituma ibisubuga bw'Imana bakubone roho mwiwe sasa kitakusaidia bila kukumariki atutetee wewe tuimugira una akili wewe tupise kutukugira una akili kama atapise kuchama siku moja umusomye utasika ushohagara imbere yiwe yeye arusho kandi we ntagihe yeye we ntagira abarorezi wewe ntagira ya mabidi na Barcelona Wewe mashindano ya kushika ya Barcelona. Haya abana bariya. Kumurasikia pamoja na kumsikia pamoja. Kumeka nyumba mnabiya. Lakini aliko mbele ya safari imbere y'ubugeni. Kuna mwanaume hariho umugabo uzohagara imbere yiwe. Yosuwa akaona amirijeshi akabona umusirikare akachini atarimuka akaramubaza ngo mbega uri ruhande rwa hehe wizi upande wako agatetesi ni ruhande rwawe cyane si ni ruhande rw'abanzi bawe amirijeshi wabo jewe ni umusirikare watu abantu batari kusima dukwiye guhagarara katika upande wa Yesu tukikora Yesu
tutavua. Yesu tuzoona Ndio matumaini tuna. ibintu by'izigiro dufise. Nikushabikia utembele wako. Mbega no kurata ubumwe. Wewe kuambia Simoni nasikia Nageze kuba mwira y'ifise umugenzi kusema kweli. kugira ngo ndamukure mu mahera yo gufungura. Acha nikwambie kama yeye Hamza, nikwambie kama Bwana akatia kote. Baada ya kufunga kwa pesa. Hata tunasema wewe Anachana na kumuhayariza yuko abakobwa bo mu karere bose bamukunda. namwambia Sote turagaruka rero alikuwa mkongo kandi yari umukongomani alikwenda sisi. ayakunda ibyubahiro kandi yakigoye kuba Wewe we ntasizi yo abadigo batumbaza hata nasikia akaca yumva gusumisha agira arabwira igihe munyuma akacambwira afika kumwambia munyuma akacambwira anakivuga ati tukiyagiza kera yo mirongo ibiri tuba ntakibazo ngacambaho ikacagobera mukobwa we akanagusiga kurimo yaramujyana kwikutaka icyakata batubaye tunawe ibyizigiro bifise nuko tuzoba mu ijuru unaweza kumtumikia sura kumukorera naguhembe narigeze gukorera umuntu cyane amarira yose aca sanga akayugira jewe namugaragaje n'umuntu cyangwa kumwishyuza aca mu marira yanjye cyagarukayo kandi aca mu marira yanjye subirayo kandi barambwira ati dosiye ari kandi ari mu nzu umunsi umwe ndagenda cyamara umwanya umwe mpagaze imbere y'urugi nikamsikia sana ongea cyamubwiza ariko aravuga nilipiga wao ya nakomye urugi ninjiye haya tunataka kwenda kusema nabonye ko bakwinjira mu cyuma n'agakipo utanifa abana yarasawe nayiza ko wote wote aho umudamu wese n'umukobwa yagiye wewe wote nataka abise kuye kesho uze gakejo nikamwambia nataka kuye kesho ushaka yuko uzoba ukejo akaambia abasigiye nikamwambia basi tujinda kuya kesho bagiye ko nakwemere ko uzoba ukejo akitakuya au ariko uzoza utariho uzoto wako napiga kandi unoga abantu sekeza masaa takuja utubisani ngo tumenagura kwa kudhibiti utubitebe twose kupitia ndani ya akaambia sasa kwa siku niba tunataka nikie kesho tukatie kazi tumikane tunoga kesho nikamwambia mimi naenda nitakuya kesho tunataka kiwa uzoga kesho tukienda na kwa hiyo tuzo baba wako nitaka nikie kesho so washaka uzoga kesho ninatoka kurudia kwa usikugarukizwe ila nilionekana amafaranga yabonetse akalipa ila ahereza amafaranga yawe nikamwambia unataka nikie kesho hayo ndio nilipata washatiko mzee lakini alikuwa alikuwa kuri Yesu yeye atatulipa azotulipa tena malipo yake impemo yiwe tena malipo yake impemo yiwe na wanao matumaini ya afite ibyizigiro Yesu wa siku moja umunsi umwe watalipa Mungu. bazoyiho mu ijuru Watu wanamtumikia Mungu. nayo nakora kiki Kumtumikia Mungu. gukorera Imana Hawapendi kumtumikia bari bashaka gukorera Imana Leo utashangaa uyu munsi watu uzotanga wa kanisa abenshi bari mu masengero abasigaye tubitwi kwa sababu hawajui, ni kubera ko bataramenya lakini tunacho kitu, niba ntawe icyo ukeneye lakini tunacho kitu. ariko icyo tuzi Siku moja umunsi umwe tuzoyiba tusomee Mathayo 20 reka dusome Matayo 20 mstari wa hata mstari reka ndongere akaruhuko kakubwira
wa mstari wa 8 na mstari wa 9 mpaka 10. Mathayo 8 Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwo igice cyaho cya 2 urubuga n'ishaka cumi haranditswe ugororotse Yerusalemu abwira umukoresha wiwe ati hamagara abakozi ubatere uruzaro utangurire uwo hanyuma gushitsa ku ba mbere abaje ku isaha 11 abaha denariyo imwe abatangiye kare baje bagira ngo baragererwa ibirenze ariko bahabwa idenariyo imwe. Niliwahi kuambia kazi hageze kuba byumwige mwe twende kukusanya mkono tuje kuyikorane kubigobe n'uko akubone akanambia abakozi akafata amaya kwiyuzuza bisi nikamwambia kule ukuri ni kukali n'abati tugende nawo hafi akanambia ndiye siwezi kazi arambwira ati Yesu wako nikaenda na mguu wako cyagenda n'amaguru gushika kumubone batupana batushi amahirwe mabi na meza akapata kazi mguu atabona akazi kumubone nyine kila wakati alikuwa anapenda igihe cyose hakona n'amaguru mwezi wa kwanza ukwezi kwa mbere nikauza mshahara washikuweka mbango walisema kupokea mwezi wa pili anakuwaza bahemo kwa kuzibarane mazira mfundi kweli mwezi wa pili akarudia kwezi kwa mbere wasio kazi namwambia mshahara nasikia watu watoke tubeka kahimo kagezere anambia hao wanapenda kazi wakati ngo wako ibambe bapata kazi kazi mpaka milele ushitiye umunsi ntaraheza ndamwibuka urishiro kwenda mugore ndamubwira ati bora ngo tuca ibubone kwa Yesu kugenda katia mwana ariko wagiye kuba umwana w'umuntu kandi nacyo yigeze guhemba. kuna wakati Mungu anatulipa bila hari igihe Imana iduhemba tutabizi. Yesu ametoka asubuhi yashaka kumenya ito alitoka asubuhi aliyokuwa kumugitondo akaenda kutafuta watumishi akapatana asubuhi kucha au siku apatana musi wose kuwapatia denari moja ataweza denariyo imwe akawaambia nitawalipa ataweza nitawalipa denariyo imwe asubuhi akawatuma kishamba ugatonga abagika mu murima sadaka akawatuma kishamba kumurango abagika mu ndimiro saa 6 wakaenda kishamba saa 3 abagika mu ndimiro saa 9 wakaenda kishamba saa 9 baja mu ndimiro saa 11 saa 11 akatoka atasohoka akaenda kutafuta watumishi akaenda kurondera abakozi panabaki saa moja ahasigaye isaha imwe akamwambia njoni nitumikie muze mungore tawalipa haki sawa kandi ndaza kubahemba wakaivika batabaremera wakaeremuka batabarenda mu bikombe kama saa moja isaha imwe gusa kazi akashika akashikaraga akashimwambia mkuu wa shamba acabwira umukuru w'ibiriro niletee watumishi wote walipo agatimuzanira abakozi bose ndabahemba wote wakatoka bose baratonda akaanzia kwa saa 11 acakabona kuwa saa 2 akampa hela akaweza denariyo kwa saa 9 akampa hela wasachenda amuheza saa 6 akampa hela wasatata amuheza sadaka akampa hela nisata watamuha hawa sadaka akugeza kuwa kusadika hawa sadaka awuwisadika na watu wa chini awisa 10 wakamwambia Bwana bati ngo databuja nawe umuntu umetaabika tangu kandi twatamye hose awutishia kabega ushobora kuturegeza kumureka akwiye gusaba moja tu nyene hawa watakubira bose nabo batakwirinde bose bafatira kuba ile kigeri niza natwe bishirwa basi turegereze kumurekera hadithi uyu mugani alikuwa anaikata Yesu yashatse yuko alikuwa anaikabisha vipindi vya kanisa yashatse kweka ibiti ishe ambavyo tunapitia nao aisege vyasi yeye wafuatili kwa Petro na Yakobo na mitoto hai Petro na Yakobo na waliteseka hadi wanapande wao hadi waliotekeza alipoona chini na kumi na moja kama watakumiliki wewe ni wewe
kandi zo guhemba atatulikiwa na damu nitukuwa unaoa tunakuja kanisa yote tunazungumzia hapo akujambo kuona tukaanza kuona Mungu akiona kuwa kuona kwa sababu kunakuapisha hadi na serikali kuona kitu kanisa tunazungumzia kwawe ukuje kwa vile kubera Yesu au talipo nusuri wana Yesu ndiye tangu Yesu ndiye kulima matumaini tuna hizi ndio rubisi kwa sababu ni mstari nuko Mungu ndiye kutuhemba leo tunafurahisha watu Mungu anafanya watu wanafurahisha wanashaka kule hata wafurahisha anao wanende hata watakusaidia kitu anachoanza kupata kupeleka anaweza kufanya akikwambia upande wale alifanya uhande wale kufikia Yesu akafanya Kristo kumwenda babu siku au siku Yesu atawale Mungu na Yesu atawale wao utalipo Yesu inganani na atalipo ninge atakuelewa Yesu ndio atasikia Yesu mwazoheri atarajia siku kani nipete kumsonge Yesu atapende ndio kama ya Mungu ndicho mimi singekuwa Yesu alikuwa hana na watu walikuwa hayo wameishi bando wanaendelea kwa matendo ya hii kama ndio kuitekeleza kwa kwenda kutumikia usitenge kwa watu kukorona na Mungu kutumikia Yesu alikorona na Mungu Ichuwa, uchuga, ukunge, umuduga. Harawezi wabibise bakiwe. Ariko imumbere kugira wabutaka babuze. Kitu cha icyanyuma. Tutasahau tuzobiba yose. Batumaye tuna izingiro kubise. Tutasahau tuzobibagia ibabaro wanasema takusana kitu roho ya Mungu ya dunia kuzungumza Yesu kwa ibibaro bizoranga haiko basi basaka kuhanga hawataki wakati basi basaka kuona kwa Yesu wanataka mambo basi nyoroshe Yesu alibariki tukazaa tukibarikiwa wale nao abariko baragomba ndio watasaulisha tatizo ndio watapima hivi wao yao wanao jaribiwa abariko barageragezwa ndio watapata ndio wazorona watakusisha ndio wazorona ndio matumaini tunao ayo ni siku moja tumusumi kama tuna ayo ni chako tunayo siku moja musumi Yesu atatusaulisha tabu katika kisima chote mkumugezi ubuzima tutakaa kandi tuzobicara nawe hiyo siku itaikani hano munsi tokishana by'amakuru tutachangia na Yesu tuzotangira na Yesu na mimi nitashika kikombe kandi nanjye zofata igikombe sitakuwa na haraka oya sizokwihutangiza ndio wakati wacho kusumbua zongera ikarisi ikakumbora ndio wapata nanjye zobiwino ikakumbora kunywa kwa heshima yote zofanya neza bose Amen. Napenda kusema nakunda kuvuga hilo kitu lakini si kama kitakuwa hakitawezekana. Nakunda kufikiri ndiko nizoshoka. Sisi nitafika Mungu sizoshika mtu. Napenda kusema nakunda kufikiria nitawaomba siku tatu. Ngozo kwa sawa hizi tatu ndio usike kwanza zuruka kwanza. Ningale kushika zuruka yawe primavera. Baada ya siku tatu hizi tatu none zisohoka niulize mkate uko wapi kikombe kikibaza kama au kali mbili matatu ya marasio za kumeishi oye hizo marasio ni zora bila
Amen. Yesu atatusaulisha kwibagiza ibibabaro byose. Abaroma 8:8-9. Shete Paulo Mtume igice 18 gushika 19 handitswe ngo yiyumvira yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kureranwa n'ubwiza tuzohishurwa, kuko ibyaremwe byiteze guhishurwa kw'abana b'Imana biyohamye cyane. Pawulo aravuga ngo niraza ngo ndiko kwiyumvira ko imibabaro dufise azikalinganisha ngo ntikwiye kugereranywa na utukufu ngo n'ubwiza tuzohishurirwa mu ijuru. Kama kuna mtu nimba hadi umuntu iko ndani ya vita, ari mu ntambara, iko mu mateso, ari mu mibabaro, ni mtu ambaye ari mu nzira ija mu ijuru, aliyeokoka wakijijwe akajitenga na tamaa, akajitenga na uzinzi, akajitenga na rushwa, akajitenga huyo muntu iko mu mateso, ari mu mibabaro, lakini asubuhi ari ku gitondo itakapokucha abo gitondo kimaze atasahau kabisa, akaibagira imibabaro yose, kandi ibyo byizigiro kwamba siku yuko umunsi umwe tuzobona Yesu. Turashobora guhaguruka.